جیوه عنصر خطرآفرین در مراکز دندان پزشکی. دکتر سید منصور کشفی با اشاره به مقاله که ارائه شده به عنوان بررسی اهمیت بازیافت جیوه، آمالگام را یکی از مهمترین پسماندهای خطرناک مطب‌های دندان پزشکی دانست و اظهار کرد جیوه جزء اصلی تشکیل دهنده آمالگام است که نزدیک به نیمی از آن را تشکیل می‌دهد. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ولله أشعلنا مصباحا ومضينا روم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطار مهما الشر بها قطار معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما تبصرة تدعو لحياة أكثر şu oyuğa girip de azin bolup katı bolan bolsa, suuda özüne nüfuz ettirmeyen bolsa, Hanefi mezhepte şu doğru değil usul diye. Bir nesi kitaplardan üstada delilleri var. Munyetül Musalli haşiyeti bilen birinci cildinde 38. sayfasında Durrul Muhtar haşiyeti bilen Keşfel Estar birinci cildinde 29. sayfasında Fethül Kadir birinci cildinde 50. sayfasında Behrül Layık birinci cildinde 88. sayfasında